siyajabula wethu nomphakathi abantu abasiyabonga kakhulu umuntu akababa ukuthi umsebenzi omuhle owenzekile namhlanje lapha ejabulane Soweto well done mntakababa siyabonga kakhulu mntakababa bengisendleleni impela nami mfowethu angiyakuthinta nawe asangena nezihlaleni kodwa ke kwasho ukuthi sahlangana nesilo mntakababa sancoma futhi yancoma indlu lami emakhosi yathi bafana bami indlela enibambe ngayo ngokuhlonipha umthetho wezwe nokuhlonipha nokuphakamisa isihlangu sikaZulu sibe phambili okuyiyona nto esiyimele silo sakuncoma lokho sathi mani qhubekile kusasa qhubekani futhi likwenze kube peaceful njengoba ke ekunjalo ke nakusasa enganza kwethu ilanga elikhulu kakhulu la umfowethu Ndabandaba akumemezela egameni lethu sonke ukuthi umnqamula juqu kwabantu bokufika abangena amaphepha eNingizimu Afrika ngakho ke zonke indawo ezizomasha futhi kube indawo eqinisekisayo ukuthi thina njengabaholi bemash eyenzakalayo kulelizwe kwenzeka la sikhona kusasa na kanjani ke umfowethu njengamanje nje uba sila eGoli uyewuka ubheke eThekwini futhi ke mina ngizobekela eGoli ngiziqiniseko sokuthi insizwa sisoka nazo kwaMayimaye ingene eHebro sithi uValley sithi Bears no Dia Square ke sihlangane nawo wonke amamasha azobe khona isiqaphele izikipa zepolitiki noma ngabe usopolitiki uyinlunga lezo laseNingizimu Afrika uvumelekile ukuba kanye nathi noma sikubone lobuso lobu ke sibone bugaxe ithawulo elithize yabona kodwa lokho ngasigqokile kunjalo mntaba kunjalo mfowethu Ndabezitha ngiyabonga mfowethu ngithokoze kakhulu ngibona ivideo yakho neNgonyama siyazi ukuthi iNgonyama iyakhipha umyalelo oqondile nje Ndabezitha iyahambisana nokuthi izwa ngoba phela laba bantu laba babuye benze izinto obonayo ukuthi azisamukelekile manje ke mangabe ke iNgonyama lokho isesekile kodwa futhi njengobaba wethu iwushaya umthetho ukuthi hayi madoda nenze isiqiniseko sokuthi kuba nokuthula ezweni eThekwini sabuya seza kuphi seza eGoli seza kuphi zohamba saphinde sabuyela khona kulokhu kuwukuthula nje nakusasa ke umnqamula juqu Ndabezitha kwakuusuku phela esilubekela ukuthi manje lokhu sidwanguza nje sidwanguza singazisophelelela fanele kube khona lapho esizofike sime khona siqale the date of accomplishment siqale phela Ndabezitha ukuthi njengoba sesisebenze safika la bese siphenduka sibuke emuva ukuthi sesihamba ibanga elingakanani hayi ukuthi kwakuusuku lokona sifike sithi thina singamadoda sifuna ukulungisa izwe siphinde futhi senze okungekhona manje ke Ndabezitha njengoba sumemezeleke Ndabezitha wathi uzobukhona lapha eGoli insizwa seyisizakele ke Ndabezitha ngoba mina bese ngivele ngasho ngathi ngizobe ngingekho la eGoli sezidikibele cela isukume ke insizwa zenze lokho ekwenze namhla Soweto isukume zizongena emva kwamacingwane induna ubanjiswane kuhambe ke phambili nalapha eThekwini bafowethu besithe sizohlangana eSpaghetti Junction le ngasePavilion bayakhala ke insizwa zithi kukude kakhulu lapha ngeke ikwazi ukusuka lapha zize ziyofika elokhuza lapha ePoint zicela ukuthi kusukelwe la phezulu eBria Center bathi ngcono makusukelwa lapho kuzoba ngcono ngoba zifuna zona ukuthi mayifike emashini mayifika lapha na elokhuza kule ya park ifike seyifudumele ya khangane kwethu ngaphezulu kwalokho asikwazi ukuthi sithi amakwelekwele angekho emthethweni avandalize abulala izwe lethu bese thina siba nedate ukubulala izwe lethu into engasoze yenzeka futhi okwesibili siyawina kodwa abantu bajabule asibancoma abantu bakithi kodwa bafethu asibancoma abantu base South Africa sebekhombisile ukuthi baphumile kupolitiki ngoba ipolitiki bembisa umgwaqo mahala phumane ekipe zepolitiki ngenza kwethu kodwa kubalekile ukuthi njengoba siwina awulu wina i-team edliwayo iyona ekhala ngenqumo zonompempe asakhalike ngenqumo zonompempe nohulumeni ufuna ukusinika indlela ngenza kwethu ukuthi asilalele kodwa kusasa bafethu asitshengise ukuthi sikhathazeka kangakanani siNingizimu Afrika peacefully amaphara wayeke nosopolitiki abafuna ukwajeka lento abayiyeke nezigebengu ezifuna ukwenza ubugebengu bese bukhonjwa kuthina asikuyeke lokho peacefully ngokuthula noxolo 1000 times we have been marching peacefully nakusasa ke bafethu asiqophe umlando kanza kwethu kube luhle lapha nazi khona ukuthi
abantu niyazana nini ukuthi kule ndawo enihlala kuyo nihlala nabantu abangalaleli Yeah. ningawenzi-ke lawo mamatshe okungcono ningathutheleka lapho umacingwane azobe ekhona la eGoli Oh, ningavumi ukonakala iy'ntaba zenu shawa yimpi ningathathi iy'nqumo ningakhali ngey'nqumo ey'kanompempe ngathi nibuya eMexico. Awu, baba, hayi Hayi bafana ayidlale kahle. Hayi kodwa ibhola idlalile-ke idliwe ngalo waningi. Hayi ibhola idlalile bakithi. Hayi akhona amaphasi ade bawashaya abafana ubonda hayi impela hayi yazi nje mangikhathalisa lapho bafana engakubuka laphana uRowan Fernand mina ngumbukazi ngathi mina imadoda utho ngeke uze ube umbukazi ubalo ngabongozi phathi ubani ulotsele nyana nje Welcome to Inside Central. Welcome to our channel. Murhangeri wa tiko ra South Africa kulukumba Cyril Ramaphosa va hlangana na vakondleteri va timarch letikulu ta laha tikweni to lwisana na vanhu lava nga laha tikweni swi nga ri nawini. Phakela Mthakathi na Ngizwe Mgcunu va hlangana na kulukumba murhangeri wa tiko Cyril Ramaphosa tolo na madyambu. Leswi i swin'wana swi ni hlamarisaka hi ku siku ri fikile kulukumba Cyril Ramaphosa loko va hlangana na vakulukumba lava i ncini lexi a va ti byele ku xi ya ku humeleleni. As sweswi tiko ri le ku tshweni, swilo a swi nomali laha tikweni ra hina ra South Africa, kambe murhangeri wa tiko Cyril Ramaphosa va decide ku hlangana na vakondleteri kulu va timarch hi siku ro hetelela navusiku hi siku ro hetelela navusiku ra ku va na timarch letikulu laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Swi nga va swi vula yini leswi na? Swi nga va swi vula ku kulukumba Cyril Ramaphosa va nga va yima na vanhu lava nge le ku fambiseni ka vanhu lava nga laha tikweni va nga ri na maphepha. Swi nga va swi vula ku kulukumba va lava ku nga vi na tinyimpi laha tikweni namuntlha. Swi nga va swi vula yini leswi na? Hi ku tolo kunene government ya tiko ra hina ra South Africa yi humese poster leyi kombisaka ku namuntlha i siku ra normal ku fana na masiku laman'wanyana mitirho yi ya mahlweni. Kambe ku komba ku leswi government yi swi vulaka a swi na ntiyiso kumbe a yi swi tshembi, se yi humese 600 million leyi nga ta tirhisiwa namuntlha ntsena. A hi ngo yi waste 600 million laha ku nga ta va na swikhumukani mundzuku le rixaka laha tikweni hi March lowu. Leswi swi nga le ku humeleni laha tikweni swa chavisa and a swi na nhloko na ncila. Kulukumba Cyril Ramaphosa why va decided the last minutes ku hlangana na vanhu lava va nge le ku kondleteleni leswi swi nga le ku humeleleni laha tikweni. Xin'wana lexi ni hlamarisaka i ku kulukumba Cyril Ramaphosa a va ti komba va nga chuwangi, kambe va va humesa 600 million hi the last minutes. Tiko ri le ku hluphekeni ngopfu. 600 million for what? Leswi swi vuliwaka hi vanhu va laha tikweni va kombelaka leswaku vanhu lava nga riki na maphepha laha tikweni a va fambi va ya ka rikwavo. A hi marito mo vava kumbe mo biha, kambe a ku ri leswi kulukumba Cyril Ramaphosa loko va twi vanhu va tiko va swi vulavula ku ve vona va swi yisaka mahlweni va vulavula na rixaka or na tinxaka leti nga laha tikweni swi nga ri ku nawini leswaku a va ya lunghisa maphepha va ta vuya laha tikweni. If vanhu va laha tikweni va vula ntiyiso leswaku vo lava ku ntsena vanhu lava nga ri ku na maphepha va ya lunghisa maphepha,
Hi ku ya hi mina swi tikomba ingaku tinxaka to talo a ti na mhaka na swona swilo leswi nga ku humeleleni laha tikweni. Swi tikomba ingaku rixaka ra maZulu hi rona ri nge le ku lweleni ka swilo leswi nga le ku humeleleni laha tikweni, kambe leswi nga le ku humeleleni laha tikweni a swi nge vuyerisi rixaka ra maZulu ntsena, swi ya vuyerisa na tinxaka letin'wanyana leti sweswi va ti kombaka ingaku a va le ku swi sapoteni. Swilo leswi or initiative leyi yo fambisa vanhu lava nga riki na maphepha laha tikweni, loko yo famba hi ndlela ya kahle, va famba va ya makaya na mi byela mintirho yi ta pfuleka. Vanhu lava nga riki na maphepha kahle vanhu va le matikweni ma le handle vo talo lava tirhaka laha tikweni ra hina ra South Africa a va na maphepha ene leswi loko swo famba kahle swi komba ku vanhu va laha tikweni va ta kuma mintirho. Hi nga phutisiwi hi vanhu, mintirho yi kona laha tikweni kambe yi nyikiwa vanhu lava va tivaka ku a va nge charge mali yo tala. Mali yi kona laha tikweni loko ku ze ku humesiwa 600 million ku nyika tikhampani ta security na maphorisa ku leswaku va sirhelela timachi leti, it's too much. Timachi leti ti nge vi all over South Africa, mara swi tikomba ingaku mali yi humesiwe ku target-iwe ku all over South Africa, leswi vulaka ku tindhawu tin'wanyana mali yi to dyiwa yi nga tirhanga nchumu. Hi ku ya hi mina mhaka yo fambisa vahlampfa va ya makaya va ya lunghisa maphepha kumbe ku va huma laha tikweni lava nga riki na maphepha i mhaka ya kahle, mara xo ni hlamarisa hi lexi, ku na maveriveri ku va susiwa lava nga kona a Cape Town va tisiwa a Limpopo a Mesina. A ni tivi ku va yi vitana hi ndhawu ya kona mara veri va susiwa le va tisiwa. Swi tiviwa hi mani leswaku va ta huma laha tikweni loko mi va susa le mi va tisa laha ku pfumalaka timachi. Va tisa Limpopo hi ku tiva ku a Limpopo a ku na machi. Tiko ra hina varhangeri hi vona va hisaka hansi. Hi ku ya hi mina loko vanhu va laha tikweni lava machaka namuntlha vo ka va nga attack vanhu va matiko ma le Afrika lava nga laha tikweni va swi nga riki na maphepha hambi va ri na maphepha, ni vona ku ri mhaka ya kahle as long ku nga attack-aniwi ku nga dlayaniwi mhaka yi ta va yi ri kahle. Kombela mi subscribe mi like eka channel. Danko.